Bizkaiko Foru Aldundiak nagusi azokan izango duen estandean Gizatek programaren erakusketa bat egongo da. Mendetasuna edo desgaitasuna duten pertsonek beren autonomia handitzeko etxeetan erabil ditzaketen produktu eta tresnei zein etxeetan egin ditzaketen hobekuntzei buruzko orientabidea eskainiko zaie, bertara hurreratzen direnei. Aurten, Aldundiak nagusi azoka erabili nahi du mendetasuna edo desgaitasuna duten pertsonen gizarte inklusioa sustatzeko. Hori dela eta, nahita antolatu du nagusi azoka egun horietan, oztoporik gabe azokarekin konziditzeko. Oztoporik gabe azokan, aukera egongo da, desgaitasun fisikoa duen Iñaki Castañeda kirolariaren abentura ezagutzeko. Alfredo Olabegoia lagunarekin 76 ibilbide mitikoa egin du uda honetan, bizikleta egokitu batean. Beren, esperientzia buruzko hitzaldia emango dute. Aldundiak finantzatu du kirol arloko giza balentria hori, bideo baten bidez ere ezagutu ahal izango dena, zaitasunak gainditzeko adibide paregabea. El stand con el que la Diputación Foral de Vizcaya participará en la Feria Nagusi contará con una muestra del programa Gizatek. Se ofrecerá orientación sobre productos, herramientas o mejoras en el hogar, que contribuyan a aumentar la autonomía de las personas con discapacidad o dependencia. Este año, la Diputación se ha propuesto aprovechar el marco de la Feria Nagusi para estimular la inclusión social de esas personas. Por esa razón, ha hecho coincidir la Feria Nagusi con el Salón Sin Barreras. En ese contexto, en el Salón Sin Barreras, podrán conocer la aventura del deportista con discapacidad física Iñaki Castañeda y su acompañante Alfredo Olabegoia, que realizaron este verano la mítica Ruta 66 en bicicleta adaptada. Ofrecerán una charla sobre su experiencia. Una gesta deportiva y humana financiada por la Diputación y que podrán conocer también a través de un vídeo que resume todo un ejemplo de superación.